Azi energy yakho uyimose ngokuthi ube busy ulekhulalela abantu owazi kahle ukuthi lento abayikhulumayo ayimili kuwena futhi ngeke izimile kuwena. Awuyimosanga energy yakho ngokuthi uphendule abantu bengamele ubaphendule, kodwa i-energy yakho uyimose ngokuthi ube busy nokubalalela abantu, ube wazi ukuthi lento abayikhulumayo is not fruitful kuwena. Number 2, ayina profit kuwena. Number 3, ayina gain kuwena, ayina nzuzo kuwena. Stop listening izinto ezingeke zize zikusize ngalutho nezinto futhi ezingamile empilweni yakho, ngoba uzothi uqamba ukhuluma ukhomenta uyitshela ukuthi ushayeke ngalesikhathi ukhomenta, noma ngalesikhathi uzama ukuziphendulela, noma ngalesikhathi uzama ukuveza ubuhlakani bakho, kanti ubuhlakani bakho bavele ba-abhothwa ukuthi ulalele izinto ezistupid empilweni. God bless you. Mile njalo bathwala bakhe.